жашы боюнча проблемалар. Көбү түшүнбөй эле анан азыр мисте тигебиз. А мисте болсо ал түбүнөн баштап эле эркек формасы, ургач формасы өзүнчө өсүп чыгат. Уругунан чыкканда 60-70% эркек өсүп чыгат. Ургач салды. Ошон үчүн аны тийиштирүү жолу менен Yakınlık boyunca yani bir tarafta kaç tablet bir tane erkek gülünün birkaçı gülü gülde periyodu vakısı tura geliyor. Serilmeyen. Tura gelişi sizler bilesler kromosomları, gen, alelleri, S-acı, S-A, S-şitirdir. Bir okumuşlar söyledi, jurnal çağırdı. Совместимость боюнча жаңдашуу. Ошол жерде индекстерине карап туруп, анан тандалат да. Кайсы сорт менен кайсы сорт жаңдашат. Анан самоплодный деп коет, өзүн өзү жаңдаштыра турган азыраак сорттор. Канадада чыккан, стаканка, свитхарт, лапинс.